bafundisi libaruthi nobaba bomme bafakeli bashumayeli namakhosikazi abangeni bareri libafumani bonke bantu abasha nabantwana kuthi yohle libana egameni elimangalisayo likajesu izolo lemakatsana la Yesu nam ndiyayibonga inkosi linaki lebomurena esandilileyo bazalwane eo wa satani ampulukile bayina bethe kakuhle o re tshwere hantle kwelase-western transkar mane Western Transkei esebetheni yakuqididi eketheng ya Qedidi semthathake mthatha hemo siyasibona isandla sinamandla satani re bona letsoho le nathi nama njalo njalo jwalo jwalo bantwana bakwethu bana ba haeso intetho yam puo yaka kungenzeka ihlangahlangane o ka etsahala e kopakopane kodwa ke ngiyamkhuleka unkulunkulu fela heke ezimfana ukuthi etse gore ke utlwagala gore na ke reng khawufunde incwadi kajoshua bala buka ya Joshua 24 mashome a mabedi le metso e mene verse 14 temana ya leshome le metso e mene sibongile somandla sibongile unkulunkulu wethu amen funda ke ngendlela ejwayelekile sisuthu ubalo la etwayelekileng ka le Sesotho Joshua 24, verse 14. Ha ho le jwalo, thabang Jehova jwale, le mo sebeletse ka sebele le ka nnete. Le late medimo eo bontate rona ba ileng ba e sebeletsa mose wane le Egipteng, mme le sebeletse Jehova. Ora is 14 years. Good job. Joshua 24 verse 14 Uyikele ke ngoko uYehova nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso susale oThixo babekhonza bona oyihlo phesha komlambo aseyiputa All right. uYehova All right. Ngibonga ukugqibela isixhosa akhe kungene. Awube olulwe. awuhlele lebeleleng o qetele Sexhosa unanana mani Manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso nisuse onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo phesheya komfula naseGibhithe nimkhonze uJehova All right. Bathandekayo, aratua inkulumo yami ufonje. puo yaka thapameng ena Ngithe izobamba phaya emameni. tse ke tla tshwara mona le mane Kodwa lapho kutheka angikale khona. fela he mo o itseng ke kale teng Kukho into ethandwa o uNkulunkulu. na le ntho e ratwang ke modimo Umuntu okholwayo motho ya dumelang ukoyiwa ya tshabang ukwesatshwa go tshatjwa uNkulunkulu akukho muntu ongamkhonza modimo ga ona motho ya ka mo sebeletsa bezwane ba utlwane uma engenayo impilo ga fela a sena bophelo yokumesaba. ya o mo tshaba Into engumuntu ntho e leng motho ozalelwe esonweni o tswalela sebeng ukhulela phakathi kwemikhuba yabantu. a holele mekgweng ya batho Ezinye izinto uzifunda sewulapho khona noma la uhlala khona la usebenza khona. ntho tse dingwe ithuta mo o dulang teng kapo mo o sebetsang Uma-ke ngomsa wakhe fela e ka mohau wa hae kwenzekile wa etsahala walivuma izwi lakhe wa le utlwa lentswe la hae wa le dumela wasinikela kuye. wa le nehela ho yena uNkulunkulu uthanda modimo o rata umuntu omkhonze motho a mo sebeletsa enophawu a lokumesaba. ne le letshwao la ho mo tshaba Khona izinto ezigarantiweyo ntho eo e ukuthi umuntu ongelwa nevangeli gore motho ya keneng khona izinto eziphumayo ke
ukuthi kuyakushiya kuthi kade sekutonyiwe kuthi ke uri muthu azazi ukuthi lo mzalwane uyinwa yena ulitholile ivangeli manje evankheli kodwa ngendaba yokuthi fala kale bangalahula uyakholwa kona uyatumela de kodwa fela an element fela huna lintho into efana ube nayo ya fanetse abe noma lo besaba uNkulunkulu yo tsaba mudi ayikho ahuna hiyo kholwa kwakho kungaxokiseki urintumelo ya hawu isiyahlakiseha umuntu lo muthu yeno uyonakala bazalwane wasinyeha kukhona ukonakala huna le usinyeha ngezinto ezidliwayo usinye kilinto tsawudizwang nezinto eziphuzwayo kilinto tsanuwang kukhona ukonakala kwasenhliziyweni huna le usinyeha pelo kukhona ukonakala huna le usinyeha bakuzilahla izinto uri ulahla linto uNkulunkulu owakunikeze zona mudimu yao anamfuyeza ungene evangelini uri haukaleva ungazazi ukawatsiba kodwa wasizwa fela wauka uma uhlangana naye haukopana nena wathayisa usembathiswa haleluya okuyisisisisi indaba kathini kabangana uyutwisisa taba yenesu khona umuntu huna le muthu okabenelisho yewake abe nesibindi yokuthi ekholwa ari adumela inkupho fela amazwi akhe mantswe a hae ntho e tswang ka molomo aphume emlonyeni wakhe a tswa molomo wa hae abe mabi ibe mantswe a mabe ingabe ngawamazwi omzalwane e seka ba mantswe a moyena baba babanye gobane go ba bangwe othamathayi ethi ufike ko e ne ha e fitlha tshebeletso ikothule e motheong ibambule izinto seno iphinditshana zasesulwini e hlahise dintho ngenqabuluko a hlweke inothule zasehlabathini di tsamaya wakhele impilo zintsha nawo sizwe ukuthi hayibo ngingomunye umuntu le wena ukhona ofikile ngaphakathi kwami umesaba fela sebetsa se segolo ke go botshaba khona umuntu owanelishwa go na le motho ya nang le badi loba nenhliziyo evuzayo le gore pelo ya gago e lutlhe uyabanika uNkulunkulu abantu bakhe islam o ya bona modimo batho ba gae le lentswe la gae uyamangala ngesi sikhathi go etsagala ka nako nngwe uyakholwa umntwana kathixo ngwana wa modimo a dumele kodwa ngoba sirhaqiwe sisibuku sofakazi fela ka gobane repota sezinto esikhulunywa ngaye o utlwe dintho tse buang ka ungabe ena sizinto go seka ba dintho ezitolika ukuthi ungumzalwane tse bolelelang gore ke moyena yaba yokuthi taba ya gore inkolo yakhe tumelo ya gae ayimesaba uNkulunkulu ga e tshabe modimo amen naleya ndawo le sebaka sane yokuthi sibe noxolo gore ge be le kgotso emaseketheni lapho sihlala sekethe mo re dulang izalwa Itshalwa. uNkulunkulu ke go tshaba modimo nalento yokuluthanda uxolo le ntho ene o rata kgotso indaba yokuluthanda uxolo taba ya o rata kgotso izalwa kokumesaba uNkulunkulu e tswala ke go tshaba modimo ngoba kumesaba uNkulunkulu gobane go tshaba modimo uyamfisela nobunye wa mo lakaletsa le e mongwe akagenwe livangeli a kenwe ke efankgedi ligcwale ngaphakathi a le ka gare go ena akhiphe izinto a esimnandi ntsha dintho tse monate ekhuluma nabantu a bua le batho ba bangwe obekhuthekiswe ya be kgopisitswe akhiphe izinto a esimnandi ntsha dintho tse monate obanempilo gobane o na le bophelo nokumesaba ba uNkulunkulu go tshaba modimo ungamangala o ukuthi ka makala gore phakathi kwethu gana rona bakhona bathi go na le ba reng umuntu okhubekile akhiphe inhlamba Antsha okwazalwane nje akukho kumesaba
ivangeli lethu evangeli ya rona is very expensive. ya dura haholo Futhi akuyona into elula a se ntho e bonolo ukuthi umuntu amkele uJesu, gore motho a amohele Jesu amhlambulule uJesu njengoba amhlatswe Jesu kufanele. jwalo ka ho tshwanetse Kanti kulo umuntu amkele uJesu ke lehlonolo le leholo ahlambuluke amohele Jesu ngempela. ka nnete Olwimi lwakhe le leleme la hao luguqulwe. le fetohe Amen. La ukhuluma khona moo usekhaya abebe bathi ukhuluma kamnandi lo. ba re a bua ha monate Uyosiyela ukuthi ko ungumzali. utlwagala gore ke moena Abanye utsho ba bang baze bazojongana lapha a emlonyeni. o shebele molomo mona ha o Umuntu okhuluma kamnandi kana molomo wa motho a buang ha monate wahluke ngani kwabanye abantu? fapane ka eng Kanti inhlobo umlilo walontu letswalo la motho ena ugcwele ngokumesaba uNkulunkulu. tletse o tshaba modimo Nokuthi uma uhleli le gore ha o dutse eseketheni yakho saketeng ya hao ubathanda abazali o wakho rate baena kusenzwa kukumesaba o etsoa ke o tshaba modimo eseketheni khona izehluleki. saketeng mone go na le lehluleng Kodwa benjalo fana ba le jwalo ubathande o ba rate ngokubafisela gobane o ba ukuthi lakaletsa bayitholele ndawo gore ba fumane taba ena esizosokudabhalana. ya Jesu Uma uthanda abantu ha o rata bakaNkulunkulu batho ba modimo uvese uphawu o hlahisa nokuthi letshwao uyamthanda uNkulunkulu, la gore wena o rata futhi modimo uyamoyika gore uNkulunkulu, o tshaba modimo uyathanda ukuthi la uhamba khona awuswakale uba lobungcwele ngoba yazi inhliziyo wayilahlele. gobane pelo ya hao o no e latlhele Abantu bayawa batho ba ya lwana o batho ba ya wa lesisajabule sithi uyakholwa. re santsane re thabile e re wa dumela re utlwe gote motho e o wele Ibedala ukuthi awe basi ke lebaka lefeng le etsang gore motho a we wae ukungamesaba uNkulunkulu, ke o se tshabe modimo ukungesaba uNkulunkulu ha o tshaba modimo akunabuciko obuningi. ha ona dipuo tse ngata Kunenkonzo obuyisebenzayo ngaphakathi. go na le tshebeletso e sebetsang ka gare Uma uhleli nabantu ha o dutse le batho ubafisela ukuthi o ba lakalela bangamtholi uJesu gore ba ka fumana Jesu abadayivayisi, bathola namandla kamoya, fumane le maatla a moya o bahlale tlalela baphile impilo ba ehlambulukileyo. dume ba phele bophelo bo hlwekileng Ishwe lefatshe lisinde le pholosehe okonakaleni go senyege ngwe ngenxa yabantu ka lebaka la ba abanempilo ba na le bophelo nobesaba uNkulunkulu. ya o tshaba modimo Ungakhulumi noma yikathi ungumntwana ungwana wesilili. ungwana wa semini Okay. Let's give me a sukhawe. Ingane ekhona lapha ekhaya kodwa ayiyona ayizalwa la. na sotho go na le ngwana a sa tswala mo lapeng o bitswa ngwana a sa tswala lapeng mona Kukhona umntwana wesilili go na le ngwana heo yeo e seng wa mona lapeng ozalwa la ekhaya ngubaba walapha ekhaya, ubaba walapha ekhaya. ke mme wa mona lapeng Umntwana kuthiwa ngumntwana wesilili, fela se wa umntwana walapha ekhaya. ntatotweng ga o bitswa ngwano lapeng Ukhona umgaqwe. ka mmitsa jalo ke seleng Ingane etholakala seyivela nje ungazuli ivela phi. go na le ngwana tlang fela sa tsebe gore na o tswa kae Ngaqwe. ke seleng Ukhona umuntu le go na le motho athi senalo ivangeli a re a sa fumana aphila impilo yomgaqwe. a fumane bophelo ba Noma seleng uyakondwa kafa, noma kuthiwa kawuthula kafa, nebe uthi amathula ufuseka kwabo ngomgaqo. Kodwa abazeleyo kuNkulunkulu
bafihla lapho bezothiwa sisinyoka ngoba nabathiwa ke liluwa kodwa vele ekhuleka kuMoses musheni unearabela bathiwa wathuke akaphakame seyobheka phamisa koporo bazothi ababheke kweyobheka batane bashelile koporo yena basinde ezinyokeni ezidlabayo ibe baphuluka niwe abantu behlukana phakathi khona lapho kunale bantu bahali abanye baba nengodo kakhulu ethi baba mala nikelelo jonga phezulu inyoka lapho esinyaweni abantu badase niwe kena mautu into ethethwa yile nto uthi inyoka nakadawona uthi wena jonga phezulu isikali nahlukana phakathi bathi abanye sakhe bekholodo fana ubaba inyoka izawujonga inyoka mphebane nenyoka bana bashabani Angikala lathatha isiko kaMoses. Baba Bajonga kweyophe. Bathi amehlo abo nathana bathana. Kweyophethu inyoka esiphansi. Saphela ngabantu. kamushe bayisheba nuwa baba bangani thina baprofeti Mesa wawuthaba mudini abasalweni bethu bayina babona lebathana African Gospel. baphuthe we-African Gospel Church Lelo basaba. utshwanetse bayini I am inviting everybody ngimema motho e mong le e mong to asibelele hore a ikopele impilo bophelo yokumesaba. ya ho tshaba modimo Uma uhlala endaweni enesiphithiphithi. ha o dula moo ho na le sephetephete Ngiyakubuza ngiyancenga. ke a le rapela ke a le kopa Ngalamazi uNkulunkulu ka mantswe ana modimo omunye nomunye e mong le mong akagoduke ha a tsamaye a e hae ayodala uxolo a ilo ayodala ukuthula a hlole ayodala impilo yokwesaba uNkulunkulu. Omnye amthande njengomntwana wakwabo. ye mong a rate e mong jwalo ka ngwana hobane kaofela re tswetswe ka lentswe le rapellelane ka ho tshaba modimo ha o bone dintho di ngata hakane ho na le batho ba fellwang ka ho tshaba modimo ba phushe ka sefuba fela jwale ba se ba sututsa fela ka sefuba Umuntu aphela ukwesaba ha motho a fellwa ke ho tshaba modimo ukhona ingozi ezayo phezu kwakhe. ho na le kotsi e tlang hodima hae Usathane lo satane ye akalali iBhayibhile ha ithi, kobane le ya usathane akalali. satane ha kobane iBhayibhile ithi bebele ujikeleza njengengonyama upotoloha jwalo ka tao odlayo ye botang ifuneka ngonyama. e batla mang ye ka mokwenyana Uma ungaphelelwa kukumesaba uNkulunkulu ha o ka fellwa ke ho tshaba modimo ezibuyayo. ho na le ntho tse kgutlang One, ya pele uma kukhona umuntu omthetha kabi ha o na le motho a ka o thetsang hampe shaya ka taisa fela shaya apakathi ka mo bitsa di ka avocado a wela fatshe uzobuyelwa. o tla kgutlelwa Banethi ukholo bazoba baningi abantu abazobeka. hobane tumeledi ba bangata batho ba tla go kgopisa Othi uma ngabe uhamba nje e re ha o tsamaya fela ayifuyini inja kante o so lušentšha usebenza elulala. kante o na le ntša o lebile Inja enhliziyweni yakho inja iyafika. ntša ya pele Yiyo tiro ya gago ufuna ukushaya umuntu ngoba ka lebaka la gore kanti haleluya awumuntu ha motho ivangeli lakhe linomsamo. evangeli ya hae ha
ufike egxigisi awufika seketeng ya ntate mane kuyaliwa fumane holwana baxhukuzelela ke lekhoko e mong ho e mong entabakuwa bayana o tsowe ntaba banesilingo bokenesabaje bazawulwabalabala beqhuzela bemenocubo bamabuye ecaweni yena nonocubo olukhulu nguyona masiphambili abesiphekawe uyosahamba phambili abayichampion kanti amazwabo qhubekise akanayo inkosi yokuthula madoda basalwa akasimkanga fana yena na batho ba baholo yena hape ho pinela nyena seketeng yena anta go bitsa batho ba bang uyenze lento o yetse ntwe uyiphila o iphila umesaba unkulunkulu o tshaba modimo kunenhlambuluko o na le boitlhwekiso ngokomesaba unkulunkulu o tshaba modimo unokukhuleka o na le thapelo umesaba unkulunkulu o tshaba modimo unokuzilokoza o na le go itima dijo ngokomesaba o unkulunkulu tshaba modimo unokukhuthalela zonke izinto o na le go kgothalela dintho tsohle imfundiso tse dinthuto yobuzalwane ya boyena ukumesaba o unkulunkulu tshaba modimo unokufisela ukuthi nabanye abantu sengathi bangathola o ivangeli na le go lakaletsa le batho ba bangata ba fumane mayela khuthalela ukuyovuselela kgothalela go la tsoselletsa ngoba uphehla ukuthi hobane into ayibekwa ngunkulunkulu ntho ya modimo ingapheli bazalwane ke ya fela baena kukhona abantu esekulusizi namhlanje na le batho sedi mahanga ivangeli babelinikiwe bane ba ifumane evangeli kodwa ngendaba yesimo sobuntu fela ka lebaka la walilahla wabuyela ekuqaleni a kgutlela ngokuthi umntwana omkela ivangeli motho o ne a alenza phelelise kuvuka abanye abantu fela go tswa yini usenza ngcono wena bane hobaneng o iketsa ya uthi bekele wena siyasithulele ntoni uyambona umntu uphelelwa ngamandla uyolingana nabanye abantu kanti uthixo besemliftini bazalwa bakoyipa baena ha o tsoe tshabo enkonzo sebeletso ena yaduma ngabantu ile ya tuma ka bana ngamandla ka matla sesimofuna kubantu le kwa batlang bathong bona jwale baneziphiwo kanti phambilini yebo besikolo gante le pele mane neo e ne e le teng bengenanto ubonko lo waneziphiwo o no se o thole yane o na le neo uzosifaka kade befike ha fela ba kene mabala le ba patapela o tla ngoba banempilo Bana ba- nokukhoza bebesaba Bana- bana- unkulunkulu athoba imfihlo zakhe Xa usebenza- abanamandla Uri ba fumane nokugcina izinto zonke bahlangabezana nazo Saola ngoba bakhoza bemoyeni tsohle tseo ba kopanang le tsona izoba yini into e tla ba teng he engapha ke evangeli ka mona ka mona ka ngaba ukuthi wenzani uri o etsa eng qobo ngapha ke lekhoko ka mo livangeli ke evangeli ka nkena ngaba ukuthi wenzani uri o etsa eng uzoya kwelikabani o tlaya go la mang le godimo noma njengathi ke le ngasentshebeni ha ebe he jalo ka rona he evami kanti beninzi esitshebeni jale dikeumona mananga a mangata gagolo engeke kusebenze obefunda noma nantakhesi sefula umnyango evulela gobane yesu ene o dula a botse monyako gore ba kene ba mo tshabang ile ka re lapeng mane dilemo tse ka pele baena go na le ntho ke e bonang leqhubu le lengata le se le lengata gagolo le se le lengata gagolo ke kopa o se ka ba le motho ya le mong ya dumelang a be le leqhubu motho ha o tlise botlhoko ya ho yena di bue le se ka la hlola bophelo ba leqhubu ka tlung ya ba ke re he ha ke re dumellaneng he ka ntho ke tla rapela ke kope ho modimo gore motho e etsang leqhubu tlong ya jehova leqhubu leo ha le kgutlele ho yena
wa fela dintho tsohle o etsalang ngathi ikare asizwaneni bazalwane kare ha le utlwaneng he baeni aluphele uqhubu empini ongumzalwane ha le fele leqhubu mothong e le moyeng kungenjalo-ke masizwane mfundi ho se jwalo he ha le utlwaneng mona khulekake sengizokhuleka se ke tlo rapela he ukuthi umntu owenza uqhubu hore motho ya etsang leqhubu endlini kajehova ntlong ya modimo maluphindele kuye ha le kgutlele ho yena ake ndivala amehlo ngesithatha se ha le kwale mahlo he kare akitsho mona bautsheni fela ke etsa mohlala fela ke titwe ke ile kae kare ha ke re kwaleng ma ke rapele umuntu owenza uqhubu ke re modimo motho a ka etsa maluphindele kuye ha le kgutlele ho yena bakuba unkulunkulu hore modimo jehova kumanini jwalo ka hore jwalo ka ho ngotswe siyayikhululeka hore re tla taba eo re e tlamang ke lokolla ye re e lokollang ukuba kunjalo ha ebe ho jwalo selingake endlini kajehova motho ya tlang ka mathata sibalekele khona tlong ya jehova mo re bana othetha usolomon solomon o lare inkosi abantu bakho a re modimo batho ba hao israyeli umayele balikhele maisraele ha ba elekiswa ke selepe le pasi le matlole zinto ngezinto ba lelekiswa ke dintho tsohle ha ba kata ntlo ena ya hao ba ba kgomama ho wena o utlwa o sa le go le maodimong jwale ntlo ya modimo ke sebaka seo re balelang ho sona ke hobaneng ba bang ba etsa ba etsa dintho tse bakang ke baena ikhona-ke wa bona o na le ntho sisasebenza msatane le sebetsa ezinto zoqhubu okuthiwa dintho tsena tsa maqhubu ho thwe imange qhubu thought those ke bona ho thwe ke tshwene off your back susa ho thwe tlosa tshwene ka mora hao le boqato kuwe mona mahetleng a hao ngoba abantu abanomqhubu hobane bayathanda ukubelekisa abanye abantu ingane ba ya rata ho pepisa batho ba bang mathata abantu abanomqhubu kganthi mathata a bakwa ke motho ya nang le belekisa babelisa jwale kodwa babe beyoyika ukuthi le nto bayibelekisa abanye abantu iyobelekwa nguye fela ba itshaba nthwena ba ipepisa batho ba bang ape kohlena bazalwane inkonzo tshebeletso yokumoyini uthixo ya ho tshaba modimo ihamba endaweni tsamaya sebakeng se se telele ha o tshajuwe modimo hape uve eseketheni o utlwe seketeng uma lezi zonke a dintho tsena kaofela zihlehlile di kgutletse morao abantu basinikele kwekeni unkulunkulu di na le batho ba bang re neelewa re hahe kgotso yaba imizamo yethu umntakametshe ntho e leng le e ka e lekang ntatemeshe ukuthi lapho sikhona kubekho moo re leng teng ho be le kgotso esiyisebenzayo ntho ena re isebetsang ubona ngenye ixesha abantu bengakaqondi ha o bona nako nngwe batho ba bakwenza hloka- into nje ongathi uyinto nje sithiphanyana nje ufuse apha ba o bone ka re o seno bakujonge bakubone ungaka bathi uthanda kwakho ba o reishe uthi ngoba we are saved ba bue ntho ba e ratang we are saved by the Holy Ghost fela moya o halalelang noma sizezo zikasiphindisi ngalutho sibeka kuye fela re molelela moya wa boitshepo singabi namaso kuphindisa ke ba le mantswe ao a o kgutlisetsa naneleswi fela lentswe Exodus 14 verse 14 exoda 14 nani yakuthi xala le lelolane tla Jehova thola uyalilwela modimo o tla le lwanela ake
abasininji sebefuyile uyasala bona mthoza kanti basabathanda umuntu ongamazi uvela muthoza kuthula utoka yabona ngimthenini uyabona ngimthenini imuzwethisi ungashwabana ngelo kahle ukasosobana kanti ayona nako uma kuya ngale nto yokuthi into esiyibofile izobopheka ungashwabana uma jesu kuyadelela makashwabane uyakani bakanamerikani jesu hasosobana ayilowena njengoba shwabana nje kanti bakalawenaakani asizonto zokudlala asinimthoza ubabhala indoda ithi ngoba ihluthi monna a ri ka one a ro a gotse iqembu ake ndiye kwaemichigan ndiyogezela beke mishini mane ke le go babalela go moruti o babalela ka moruti funa ukufaka kobe o batla go swa hampe bangase ndiyaqina nje ma namandasenziwe jale nna ke tsebe nakane jatia jale ndenzaliqina nazi ntho e etsa gore ke tie ke ene wathi kayesekile ukuthi uthixo buka ezekiya modimo ore yana omntu mora motho ndikwenza umlindi ke o etsa endlini yam molebelele ntlong yaka ekuwe ke itse wena mvuselele lo ye ke itse wena mothuseletse waze wangamvuseleli wa seka wa etsa jwang wathi wafa a ba a hlokagala efele emikhubeni yakhe a shwelele mekgweng ya gae amvuseleli bendiqele o sa mothuseletse ke wathi leboleletse wafa a ba a hlokagala ngasilakhe ndalubisa madi a gae ke tla botsa ngoba tlholo ya uyaswela so into lahliweyo Lelo ubebele ubeyethwele wangawethu Wani kitse etsa hao tjena Afiwa uyenza uNkulunkulu abuza umbuzo Modimo a botsa potso fike ngakithe mtshele A motho ya ne hlokahetseng ne ke itse mmolelle athi uba ndithe mvuselele waze wena Ha ke itse o mo thuseletse wa seka wa etsa jwalo wangamameli wa seka wa mamela waze wafele zonenzi a ba a hlokomela dintho tsa hae silakhe ndolibeka phezu kwakhe jwale madi a hae ke tla beha hodima hao uma singaba abafundisi ha ebe re barui we have a role to play re tshwanetse go bapala sebaka se itseng seo modimo a itseng se se bapala sisindako ngojesu kuthi gore lefatshe le pholosege ka jesu go rona nakufike khona ha o bonagale o fitlhile sebakeng sa ga rona o bonagala nakufike indoda ephilayo o fitlhile monna ya phelang ufike indoda esaba o unkulunkulu fitlhile monna ya tshaba modimo makesakhe koko ko o tswalla Kata makaizenda kwa ijiniba. Mainiga sant, maeta. Kata izinda maniga. Hallelujah. akeshuti kwathi akere bale mbuka Roma chapter 1 verse 21 oma bapele kgaolo ya pele verse masome a mabedi le motho o le mong Roma chapter 1 verse 21 bakoma kgaolo ya pele temana ke masome a mabedi le motho o le mong ke man ke ungesodelna Okay, kafunde no. Safuna incwadi yabaseRoma chapter 1 verse 21. Verse 21. Ngokuba bathe bemazi uThixo abamzukisa njengoThixo. Ababulela kuye basuka bazizinto ezingento ezitamangweni zabo Khawuyeke man, ininzi into ethethwayo phayisatsi. akotlueleyata ntho e buang ka ntle ka mona IsiSuthu sithini? sesotho sona se ka reng
Hobane ha ba tsebile Modimo ha ba ka ba mo tlotlisa ka hore ke Modimo mme ha ba ka ba leboha empa ba fetohile mawana mehopolong ya bona mme dipelo tsa bona tse hlokang kelello di fifetse. Ha Modimo a sa sebeletsa jwalo ka ene o tla ba setlala. Iyambi yofika kule nto sowubona ngoku ibhinqa lilekanyibhika Ya kgotsofatsa e tsamaile e fihlile moo mosadi a lelekise mosadi e mong hobane jwale Modimo ukuthi ukuphila kwevangeli akukho completely esecretary bophelo ba evangeli ha bo a fella hantle eyayona yese ngoba uNkulunkulu abathi bamvumile hobane Modimo abamkhonzi njengothixo ha ba mo sebeletsi jwalo ka ene Modimo uthi apha kule ndawo inendawo athi uthixo uyabayekela bona sebakeng sena ho na le moo Modimo o ile a ba qhwella senyeho they fail hobane ba failetse to fulfill hore ba tlatlalletse their expectations jwale eo Modimo a na e lebelletse hore ba mo sebeletse jwalo ka ene Modimo thixo abayekela jwale Modimo a ba tlohela uyibona le nto wa bone ntho ena ivangeli lakhe belithembisa ukuthi liyakhula evangeli ya hae le tshepisa hantle hore ya hola awu siyasikelela kangomzana le hlolofatsa ke moina ena o tsamaye asi ukuthi ugqitshwa yini o se wa tseba hore na o qetwa ke eng uyamva uphelile uvuthulukile o ya mo utlwa o fedile o tlhutlhulehile ezempilweni bophelong bazalwane baena khona ukuvuthulwa kumntu aphelele ho na le ho tlhutlhuleha motho a fele tu unkulunkulu lo Modimo enwa usithatha lapha phansi o re kuka mona fatshe asibeke la a re be modingwana ikhona inkomo sebeletso e hole aphinde akuthatha apha akubeke la aphinde a o nke mona a o beye mona sewulapha o re o se o le mona khonza kokumoyika o mo sebeletse ka o motshasa hlola umlilini womntu jwale a shebeletswa thatha akubeke lapha aphinde hape a o nyolosetse hodimo ungayifikelela bathe ho be le tlhonolofatso nobukhenza pha Ewe, into sakho singayifikelela ntho tsa hao tsohle di tlisa tlhonolofatso othenga uthini hobane o sebeletsa Modimo jwalo ka e le Modimo ka ho motshasa ukhona umntu onikwa ivangeli ho na le motho a angayazi a sa e tseba ntho a inelweng ubili hlobo loni njani jwale baye a se ka tseba hore ke mofuta ofeng wa ntho a inelweng ulekana nabafana a e tlohele o tloha e le monna o tlohe o lelekisa basadi bafana yoke ndawo sehlahla bakakana hohle mo se tsamayang teng fihlile ka bowana
Ungenzi izinto uThixo angasifuniyo. Uske wenza into tseo uDimo sa di batle. Akasinike wona. Mata a na re neile wona. Ayahluthwa. Aya amoha. Amelani bazalwane. La mamela manto ba ina. Welelo. Moya o halalela ke. Garantiwe. Yeo ya utisetswe ka ena. Yabantu uyahamba le. Uri o na le matla o ka batla ena. Yabantu uthandaza. A re fa matla o re. Uri ne matla o re. Ngamandla okuma. Uri ne le matla o re. Ngamandla okunyamezela. Uri ne le matla a utisetsa. Elinyamezelisayo. O na le leru leo le etsang gore re mamelle. Uthixo njengoThixo. Ha o ka wa rapela Ayahluthwa. Ayahoxiswa. Ungasale ngumntu. motho a sale e le motho jwalo ka ana a le jwalo pele. Ingathi ke Ikane ke baninzi abantu abathatha ba bangata batho ba nkang umzekelo kaSathane neengilosi zakhe. ba nka mohlala wa Satane le manyelo ya hae. Aba bengabantu basezulwini E ne le batho ba le hodimong bedumisa nabo ba mo tlotlisa le bona Uthixo njengoba ezulwini. jwalo ka modimo ho etsuwa jwalo le hodimong. Kodwa uSathane Fela Satane wangenwa yinto eyamngenayo. a kenwa ke ntho e ile ya mokena. Banabantu abamlandelayo. O no na le ba batho ba ne ba mo latela. Kwenzeka into embi. Wa etsahala ntho e mpe. Kwaliwe ezulwini. Wa lwana le hodimo. Indoda lubhale kwaliwe. Ebile ke lwa lwanwa le hodimo. Ukuthi le ndoda mayibethe iphume. Wa bonala hore monna hao a qobe a qobe ke Iyo uba kusekhona lo mntu la. hobane kgotsa e ke ke be ba teng ha o na le motho enwa mona. Kodwa umntu ohlala enkonzweni unalibuzelo nomsakho sekaguqukile ngendlela osiphatha kakubi usenidimoni kwayena. O na le motho a tune sebeletsong le sa itshwere hantle. Ngokungezi intando kaThixo ajikazi imikhuba yamadimoni. O fetoha a entse mekgwa ya madimoni. Mara noma kunjalo, Fela helebe o le jwana. I am hoping, Ke na le tshepo. ngiyathemba Ke na le tshepo uma sibuyela hore ha re ka kgutlela ho yena uyawusibuyisela endaweni. o tla re kgutlisetsa sebakeng. Amen, amen. Uyawusibuyisela endaweni. O tla re kgutlisetsa sebakeng. Umntu ma Ha motho esanda kuyithola le ndaba a qeta ho fumana taba ena shayina enhliziyweni yakhe pelo ya hae ho ba le thabo. ngathi nokusesiguqweni ethandaza A re lebe a le ka ntle a rapela. abushushu obufika A nasemzimbeni utlwe obusuke bushushweni ukamoya wa motjhiso wa moya o halelang ka hare ho yena. kubekho into evungamayo apha empilweni Ho yakhe. be le ntho e bukang bophelong ba hae. Kukhona into esingayaziyo thina bazalwane. Ho na le ntho eo re sa e tsebeng. Kodwa ngigqibi umntu andazi bani bempilweni yakhe kunjani. Le mane se ka ta ke tsebe motho e mong ne bophelong ba hae ho jwang. Khona into esisasisebenzela yona Ho na le ntho eo ne re e sebeletsa ukuthi lapho ukhuleka khona hore moo o holetseng teng uzizwe ukuthi ngiyakhuleka o utlwe hore ke a rapela noNkulunkulu ngiyamzwa le khona. modimo ke a mo utlwa o teng. Kodwa uma ngaba ukulofika imicabango Hore ha o ka fihla menahano uyathandaza uvuthwa esikalini wehlile. hore ha o lwa rapela o utlwe hore o theohile sekaleng. Hamba uyohlambuluka. Tswa o ye o itlhwekisa. Lo uhlambula Eo o itlhwekisang ho yena ayikhalimele empilo wrong. a kgalemela bophelo bona bo foseng. Ayikhalime. A bo kgalemela Aphinda abeke isandla. a feta o behe letsoho Ukukhuleka. a o rapella a Lesiyakuthandazela. santane o rapella Uyifike imithombo yokuphila o kwakho. utlwe Awuyazi bophelo uya- bo sa feleng. O utlwe Uyayizwa, uyabuya. ha o utlwa. Ukhona uhlobo Ho na lolo. le mofuta wa batho Ongenayo. ba senang yona. Asizwayo. Motho a Ngoba tsela kukhona into osifikileyo. o le hore o na le Ngoba bophelo ba wayena fihla. angifika kuye Nkosi. Thixo makasincede. Modimo a re thuse. Thixo Modimo simkhonze ke mo sebeletse njengothixo. jwalo ka e le Modimo. Sengathi njengoba sinomaka uChristmas singaphinde siyobhakho silekane nabafazi. Jwalo ka re sa re babaditse Kreste hakana mo babatsana ka pheta hape ra bona re lelekisana le basadi. Buzo umbuzo. Ke botsa potso Sisedenge besithathwa. ke lengwatla le leng go wa kae No Christ
udumezi Kristu wayehambile enkani nabafazi awusoka ba unko ulikatsa manje lekusani basadi wabholopha abantu tunevangeli wena ufama ulopa abantu thani ingqondo yakhe kingu haile kai ngoba ingqondo bawungenawo ingqondo yakhe iyakuqalela bani hawusina moyo ala kela lo ayilanga wena sithwala uphi sikufaka babatho rumkile la ukele diputong isiphotha abanenkani wale una le manganga ulo mzamalo muyine mumana pe mure kwake sikhoza nenkosikazi yakhe akakho le risebeletsa le mofuma wa pele yena dume yaza khilishike emva kwenkonzo kele ka mura sebeletsa masiphelezela hari feleza hamba nenkosikazi yakhe tsama le mofuma wa zange ngikwenza ukuphelezela akisoka ngiyeza ntwe ya ufeleza ngitsama ke le mo yeah manje wa ucaba ukuyena yena unana ure jobi yezulwa besishwe imoto kafundo aqemba bengihamba ngeke jwale ka utlo uthe useke ikolo ya ntade uri ndabona tsama le mo oshatiba angasithunya kuba kwakushewile olala phakathi kombono ubane inelile ulapha ayiloko balakara mponi elungisela ukuthi manje elukise uri wabona ukuthi napa uyadada ngelobisi hangafita mona wamkuka balala nomtshana akhe entabendlela ka bayibona imoto yabo ifika ke athi yes le mutshana ayibona kolo ya ntade sekutapa yanyomolusela imoto ngegqitha ehambayo utshona wayibona seyilayitile ayibona emzini wakhe sithoba inkosikazi umsingwaye ngetola mfumati wahayi kwamka kwamka le ndoda yamkela ivangeli yasisiso sosibawa yasikhanya nesikhathi nasisibawa ndazamkala yandicinga into bangathi unentoni okwenza bengazi aphathayisi thina sihamba siphethe ivangeli likamayo uzabamkelisa umoya obudenge ubamkela ivangeli ubolekane nabafazi nasebuqale kuyini makale asivangani yalitsinda ye njengoba sishumayela jwalo ka merera bangena abantu abecaweni sebelungile ukena batho mo kereke mbasa balukile abayaguquka bafika sebelungile bafita basa balukile usamasela utlali mashoki konzani zilwi ita batho ba lwana kozizifebe zamadoda utla dihlola tsa basadi le banna bazophila la ine ha ba fita mona aphathayi kahle bafondiswe baphile uzozama isiqhingi nasebethesda wasukuthi lapho sengene eqhinini ubabala wayisi uyawumayelana mthinte maphupha eveyisi esishumayelana ukubekwa izandla thinte maphupha uphathesi uphekunguzalwane ayilahlele alo ngazali beyiphupha uthinte maphupha phupha jesu kanti ivangeli abanye abantu lenje into ngasiqithi izinto nini sithetha kawo iri hakalahlali ntuke bantu balahle ngitolekolokakuhanga bawufa bakwazi kanjani ukholo bengashumi batlatse badwang tumelo ba sa namoreli shumasitoba baye bathi ba bangno yazi sisi sibaba monna e mongwe la tlisa ya sethunya sa gago benge rounder 6 rounds potolo makgetho o ne a tla nkaela ka sona mmolaya kanti gore ke etsane mosadi wa gae sakhapha abantu nomkamo gante a re feletsa ba ke ganna mmemme a ke tsamaya ndithetha kula madoda ndazithembile ke bua go banna ba ne ba re ba itseng uhamba uwedwa ebusuku o tsamaya o le mo bosigo ukalaxela kwawulani sithembile kahlitoka zakho ziwe ga o se go fitlha uyawendlele melao ya gago e wapa kela ka tlong diletsadi wene kahle mthengi sazawushumayela bare o bolelele o sa tlatela balesi ka kopana dintho tse hamba nale nkosikazi sivele
uzele Ngesamayela ummerisa siseleso. sifika kwamakhosikazi emendlini Ngifumane unani bombe bayemitsile. imoto yokuthatha umuntu ogulayo aye edolobheni Ufike koloyi tonke uthiyagulanga uyakhulu. thini hayi tata masishini Ngimeri yatakwangu. Arari kuhle bra. hayi ngomxeleko makaphume kanti kumtshakazi uyahamba uye edolobheni Watu yahatso kanti yabona ukhabhekhabhe lomtshakazi ke makoti. umhlobo Amuswele. enesimpahla zakhe apha hayo khathi sokanjani lento Ngithole abantu wangu. bajika bona abe bekade beyosilanda endleleni bemabeduze befastele ngakuthayi kazi umyeni walo mtshakazi uyayithandana le nto uba afike Ibe munna wamakotiyana utayirata ntwana uri mafike kutaki waayisiyo. ngekangafuni ukushinyela ngokufebe nizawuncama nizawuwa nonke Yalasabantu unewe kabuhlola. Nitlawa kawufe. fame Tafaham hambi. abanye babona ngoba lenkosi sekumnandi kunje kuqhathazolele njengotata ugigaba Baba babona wena usomunani. Ushebelo khona abantu abade bafa besalelindi lidinga noba kubonakala isibusiso bafa besalelindi abadala Fayile mbali. thina sifika Msembiso haleluya uyafika esaphumile ushotli Meuna satatwile. fike umtshakazi bazohlala Afuta makoti abula una. makoti abantu bomzi wakho naba bethetha Makoti. umyeni wakho Bantu bamuzwa akanoyithanda le nto uba afike ungekho Baba kungake kabalala. umakhosikazi siyashumayela Afike ulisiyo. Swaharo nare are. tata ndizukuma ndawufela kule moto Endelekelekanza kuyashwela koloyini. yaqala izinto khona abantu abafathuze Ngidawulela into unali bantu basikila mfele. ayifunda ivaliwe ndathula ndathi makwethu emambani ndihamba nayo izabuya No, yekita mandela una. yabuya Abuja. obuya inkosikazi azongena emotweni nkosikazi ndazingxaki Mfumali matata kuyana. abantu balapha bathi Bantu bamona bare. umtshakazi makaphume xa kuthethwa ngolu hlobo Wale makotiyana hawa. awuthathe overflow wam uthethe naye Akubuele. tata aboshothi mama uthi uzawufela kule moto akathi kaphume siyashumela apha kule ndawo ngoba bendithetha ndodwa ndawufela kule moto sawuthetha inkosi yasakhethilile uthatha imithwalo yakhe Wale hawukuwa mbele wale. Tswangalo ndobe haya. Ayona unachifikiza. akokwenza Weketo leo. mama ndihambe nenkosi yasiyam Ngitsama ni mfumani wako. uklini ivangeli Yobuluka evankheli. ukuphatha ivangeli elingasolekiyo Utsame evankheli Yesu. Bantu umkhosi babasayiso. njengothixo umkhosi uthixo njengothixo Umusebenza mudimu jolo kamuli. mesa Umuthanda. inkonzo yethu Sebenza yakona. ingaboli Iske yabona. sizinto ezimbi ezenziwa ngabantu Into zempilo etswenge bana. sikelelo igcwele apha Khona lofazo inhlezi. nansi indoda yasekhaya imfuna Yena muna wala bheki. thixo wathethe ebusuku Mudimu la buwa usiku. kodwa sasa bazalwane basobala abantu badala ngeke bafumane uqesho ngeke bakuvuma obokuhlala Bayina basukola bakeke khawuthandazele ukuthi sebenzi. abantwana bafumane imfundo ephezulu enomsebenzi ngayifuma nokungakhuleka Thuto yewudimu. ngayithengisa lowayidiye abantwana esikolweni yathi bandla masume kuthandazela abantwana bayesikolweni Kari kuti hayemi orapelwe bafana abantu basikolo. bafunde kodwa Bayithuta bana, bayithuta. basebeyunivesithi nabalandela Abafika university kabalada. ndicela bandicelele iklasi nombolo esithathu usuku lam Kuphela lokuyunivesithi kana bona ndilandela abantu abambakajophela katama. bakufune nalembewu uhlobo nalembewu Wani nekithwele mfuta ona wapeu. asigqitha Ari frita. kwiholo zapha esikolweni Ngolo mtabani sikolo. abafana. 'Batamkana Abasiyo kunjani
beyaluthi bebonke bengakouthi beshoya kodwa ndashimana namntwana wamkhaya Makuta baphuma ufana bazala lapha kule Batswa batongainela. aketatazela ukuthi i-students bathini ayisuka abantu Kabangafukuza kabi. I am fully trained weyami life Ngakikhetha bayaziyo Bathi bayawa kodwa leyama bayazi yena yeka habayitsini. basuyo Kimolekhoya. bashimeza nje futhi bala Yena ke banele ke utori. ngoba ngiyafanathi khohlakalisa isifika Bani ngitsaba mwenyewe akuyamkhotha. Kono bazalwana ngakonzi Sebele zaye. abani bato Tamaya manna. iziphumle nale moderator Ore ndale moderate afumule. nathi bible condition Lerona mani kuba otlule. amuli yandiva amadoda Yakuka wani. indoda yabo amadoda evoti neindoda yabo yewezixole ka Munna yare nata ayeza khotso lapeng. amadoda evileyo mawenzeka Banna ba utlile ga ba bamtse mtso. uyabona kanti kahle Mangeke. ke ndinitshilele kancini Ke ke itsenulele hanyane. aba bantu bafake emqhubeni Una le ba ba kenya le kuku ke ba fi. ngabakho Ke ba hao. ebandleni siliphethe siloyika Kuthe wena re sorry. isibhalo Risa. umzimba kakristu Mangolo ari unowenza noweso auke kwenza lele. wawusisa uqhuku Awuthi le ngindisa umzimba kakristu bonke mini wa Yesu mshawukwazi. uzoba ngokabani wena Wena uhlaba wa mama. Keba kulo, kebe kulo, kebe kulo. Seba Kebe kulo, uyani. kube ingafu ingafu. Ukatela batho ba sa utlwana. Kubani lo umoshela umsebenzi? Ke mang ya sentse mosebetsi? Uyakhumbula ibali elikaSawuli? Owayeshebile abantu ngokubani wawaphansi. Wakhala. Ndimo awafasi. Amen. Kukhona abantu abangevayo njengoba ndishumayela. Unani batho ba sa utlwitse ka kerena nje. Abeva ngesithombe. Ba utlwa ka modumo. Sitse. Ke. Awe phansi bewuqapha Awe fathe yewe. akusathethwa nje no ngeke akeva thuba Awuwe phela. Abuye nendaweni. Athuwe. abuye nendaweni yomhlambulukela uthini Akuhlele uyiqhenise. kube selukolweni Bawulinteng urele khotso. manje kaya Umunani. Napenda. manje uyayibona indoda esuke seyethena inhla ifana ndoda Wona unatwa sekete mani. umlimi lo Hayi umlimi yena. unesidanga sokulima Una di kharata tsa ho lema. nenkosikazi yakhe yayidithelanga nesidanga Umfumani wa hae ka ulwana. kodwa ndibaphethe Fela ke batshwere. banenkwathe zobulimi Wona li thina sasesibulimi bazomothasi nesimathi mntwana sodikekela ndivuba ya ithokona ngaleka abazalwane abahluphe nganto uthwale abayina. andikaze ndibisho ngoba ndiyityepha Akisho uthule echebo. ndibisho ngoba ndiyityepha sokuyazibona Ngani kisho la ndo. xolo abazalwane ezindaweni zonke ngokube njani Bake sonke awubeli khotho. kosikulu Wethu endoka. khenze kukhenzwa phekile Uvumele nivumele beba. bamphuma wenziqhobu ngapha Hamba lo usiqokele amashwa Beleza. Okuba imali. aba bantu balapha Batho bana ba mona. bathengwe ngegazi elikabileyo Banekiwe kamali. likakristu Athekwe yawulima. naluvumiso likakristu Balate bankquya Kristu. benkuqala uyongena endlini kajehova ukuzenabo bazile kanempilo yobuntwana Uri libone uyesuka wena ufakela uqhubu Wena mwana. ifemili kaJesus wena uyifakela uqhubu Family ngemwe uzothi
Yabuba. Yatete. Yabuba. Yena proskeste. Nawe ni babelete ngisho. Alikathola Niyova abanye. Lewuthwa baba. Uyinto kudala bayiqi. Ngimthwele ikhaya bayiqedile. Ukuphupha amaphupha. Ulora itolo. Ukuphupha amaphupha. Ulora itolo. Ube ngathi unamafili. Ubekale Yonke isipapesi. Ikarwa kufa. Ungathi uyajika uma ujika ngathi usikhala phansi. Uphinde futhi ngafupha. Uphinde futhi. Atshintsha amaphupha abe kuleyo line. Wale abela. Hayi ndoda ephuma embhadeni ibele ibaleka. Ibona inkunzi yenkomo iyafika embhadeni ibaleka. Semulore. Poho. Yakho. Kathandasi. Lusa rabele lusa. Ubisini inkunzi yenkomo makubaleka yona. Hayibonawe. Poho yakho. Awubani yona isimoya. Ngingwabani wena. Ngiyashaka nathi. Nakomhele rona. Seshona siselane umshumaya. Yasiyana kawurela. Apha ijonge bekhona. Oyishe Bekhona apho sihlala khona sikazi. sebimosi dulante. Ukhona nale nto. Ulali ithwela. Elike yaphi. Aba bantu bayaqabana. Bathi bantu. Kuzothi kuvele namashanga wona abazalwane. Uthabe uthwele imanzi esimu wabazalwane. Athi umntwana lempilo khona. Obazalwane bo. Ari muntu yena lempilo bazalwane. Farero imanga. Njengoba bengena thetha. Lokho ngilekile. Sangathi khona amazwi akho ngiwathathe engiwakhulumileyo. Kanti unali imanzi. Kanti uyayithenga le kabani. Ayiphele phambi uyithatha. Kanti ungashaka yena. Ngiyela kuwena ulibone basale bomntwana. Noma njengoba sishumele. Apho uhamba khona ulanda lona uphumu. Hayi lo hohle Uzawuthi wenzani? utayenza yini? Makakhonzwe uThixo Sebeletswe njengenkosi. jwalo ka borena. NjengoThixo. Jwalo ka modimo. Uyakuyibona i-change. O tla e bona ke Ngisho nomdala and uyazi lebe ufundile ulimuholo. sinamazukulwana. Mina nitloholo. Baninzi futhi. Babangata hapi. Bangabona. Sengathi waqedile abamfundi. Kanti basabafundile u-40. Into efundela yona zikhona izono zamakhehlekazi. Njengoba batla ukuthi wena unaliphi tsekwaqekwana. Wayekade efaka abuswazi. Alini. Unakenya thuba ka. Yini kade yenza? Umthwele kathanda. Konke salvazi ngoku. Uma kufanele umntwana omuhle. Hayi ngakangekani. Uyile. Umbhedwa sizono zobo basalukazi wayeshaya wena. Wabashaya wakhe. Umthwele kinini. Indaba kamsulwana. Wakhipha umzona kancane uxabana nomuntu. Thitha kusitulu sayo phela. Maqabana lwena. Ngithathe izono zokudala. Ibwalile itsawuhola. Ukudaleleka. Ukhala umuntu wakhe. Ulakho isibani bani. Masiphethe isibani bani. Ndiye. Ngifike ngabe ka. Ngicabanga ukuthi ngempela umuntu wakhe lo udlala ngaye kanti uzihlalele yedwa. Yuke ekarubwani moja. Yakuba ya. Mama yena udlala ngomntwana wakhe. Akikirikita weleza. Kuphi lo ukhala bani. Uluchane. Ukani ukana mwana. Hayi sona kwethu sithetha hayi ubephandle bethu sidlalele ngedwa. Sengicabene nalo. Izono zokudala. Yes. Thandaza uThixo njengoThixo. Ngapela mulimo jwalo ka ilibuli. Udala unemali. Uhula hakuna matata. Sokuthandaza ukoloza. Unani bothata. Ufike into abathandazayo ngathi bayawugcwalela. Futhi abantu abarabele Bayawuthandaza phambi. bawuhlonile. Hey! Uloka phela. Hey! Hey, madoda.
Church said, "Yeah, I was alone." Makiseke kwene bayini. Abazalwane bangamamela. Haba yini bakamamela. Uyozwa uma kuvuka ukuphila kwakho okuhle kwakwasini. Utlautlwa ha o tsuwa bophelo ba hao bo botle bo Yesu tsebang. ayahlasela. Umuntu uma engahambi ngale ndlela okuhlakhona umkhosi udwala ukulwa ngaphakathi. Utlautlwa o ntjhafatseha hobane ha o sa tsamaye ka tsela eo thaba Modimo o tlala ntwa ka hare ho wena. Mzalwane okwenza mistake fabuliwe. Motho a ka o fosetsa fela o Kanti thina singabantu boqobo. gane rona Awesikhethe ishingoma nkosikazi. ha re fete pina mme. Imthanda ngoba inceba zakhe Matthew 23, verse 1 to 3. Mateo 23. Hayi ngoba ixesha lihambile ngoba Hobane nako e tsamaile. nabathole labazalwa bethu noko ixesha O selihambile. se ka kgathetseha hobane baina ba ntshwanele kaofela nako e se tsamaile. Jabalala usukhathele. Jane Jabala o so kgathetse. Uthethe kangakufaka. Uzofunda encwadi kaMateyu chapter 23 verse 1. Verse 1. Weza uYesu wathetha kwisihlwele nakubafundi bakhe esithi, ababhali nabaFarisi bahlele esihlalweni sikaMose. Konke ngoko abasuku babesithi kuni, kugcineni, ze nikugcine, nikwenze, kodwa ze ningenzi ngokwemisebenzi yabo, kuba bathetha baze bangenzi. Verse 4. Hayi yeke. Emona muntu. Uma umuntu akanayo impilo yokuyikhutshela. Ha motho a sena Akanayo impilo yokumkhonza uThixo njengothixo. hana bophelo ba ho sebeletsa Modimo jwalo ka yena. Unenkonzo yobufarisi. O tla hola tshebeletso Abathethayo. bao ba buang Kodwa ingxaki yabo fela lebaka la bathetha bangenzi. ba bua ba Ibe sebetsa. kwethu inkonzo, Jwale o ya rona kwethu inkolo, tumelong ya rona kufuneka sithethe senze. tlhokega re bue re etse. Kuzodevelopha inkolo yababhali nabafarisi. O tla hola tshebeletso ya ba Abathetha bangenzi. bao ba buang ba seka ba etsa. Uchitha into kuyabonwa sowukuyo yona le nto. Bonke Bona umzalwane enolako olungazange lwabonwa emhlabeni. batho ba re ba bone moinana le mosito Ukufikelwa inkonzo yababhali nabafarisi. utsiwetse ke ntho ya ba Bona bayathetha bane ba bua izinto ezivakalayo. ntho tse utlwalang Bathi Jesu tseo Jesu ize nimuva bakuthethayo. a re di ba utlwe tse ba se buang. Bakhathalike Fela sheba singenzi njengokwenza kwabo, Isikela yethu into ngoba bona bathetha hobane bangenzi. bona ba bua ba seka ba etsa. Eyethu inkolo Ya rona e tumelo isekwenzeni e mona ho etseng akulenzeni fa o etsa e fakile amadala ethu uthethe kakhulu kwa kante bonaita o haholo mane phangelana a bua ka o abazalwane tshwanetse phangelana akelane ngokwenza inkolo. ka o etsa tshebeletso Kaninzi hangata neseshini yaphinda buye thethathetha ufika kule ndawo bazalwane mabaphangelane ukwenza ifakengendlela eyiyo. akelane ka o etsa tshebeletso Inkonzo yabasababhali nabafarisi tshebeletso ya bangodi le bafarisi ungabanga ukuthi kanti seyilapha eduzane ka makala e le gantsi uthi wawunamandla o re yalo usungasenawo amandla utlwe matla a sa le simo ngoba waziyeka izinto hobane o tloetse dintho eziyisapothileyo inkonzo. seo ne ntshiyeditse tshebeletso Uvuya nokuthi uma useqongeni o thatiswe ke ore ha o usibayelefana kasemphunyini. ha o se o tswile fele ka fo Senzoyeka se ke tla tloela yekafeni kodwa ka tloetse ka kufaka fela thethe izinto yekokstead Kokstad thethe umama afanikwatho umhlekazi
Ayakashitola ngesakho. Mama konza acho. Ngikukongela kaThixo. Ngamutsa ora kena tsole soka. Kufuneka ukuba awuyekwe lokujola. Nisayithini na kule nkonzo. Lunani emisayidi. Noma. Gaga. Mena ari Baya kuthi uruna mani. mfundisi. Uruji. Akathathu thika wakhe. Hange siyabanga. Awe mpatha enkonzweni. Apa ke Afika ayise. shumaye. Afikare. Ashumaye. Are. Awuvala inkonzo. Hawu kwala tsole lesi. Athathu thika wakhe. Hange habe. Awusonga ayobeka ekhaya. Asiputalo siya. Ahamba emntwini wakhe. Asama ebutuwa. Kodwa-ke Fera he. into esingayifunayo yoba umfundisi abe kulona lona aye kulo mntu wakhe. Besake! Enothi evangeli nestik. Enothi evangeli nekick. Kambe lapho lithuna lithethwa. Itetheli lethu linekick. Linestik. Lunolomvila. Hlaza phela ezo zinto. Khona-ke. Uyile ndoda indlela zami. Kulaba abasiphuzayo. Bazala namhlanje ukuthi ake ngikhulume ngibeke izinto. Omunye ongasebenzisa ngokufayo imncede. Ukhona umuntu okhayisa nge-age yakhe. Unale muntu yeyona Kanti ngexesha wafa kudala. elishahaye kanti khale anahlokahali. Okhona okhayisa ngemali zakhe. Unale muntu habe Kanti wafa kudala esipilweni. yeyona muntu Okhona msakatshela okhayisa ngesikolo sakhe. yemuntu isikolo sahali. Kanti esipilweni wafa kudala. Khale Bazalwa. Ndiyanceka mfemfefe esikhathini. iyalikuba kuma Uthixo phamba. ulimu kapili. God first. Ulimu kapili. Akuhlonishela kuqala. Awuhloniphela mpilo. Uyaba kuhle balilise kube kuhle nasesontweni. Lifazi lonke lawubalihle. Akisuke esifuleni. Baba wethu.